pesan Kanjeng Nabi pertama kagulaban sampean, ittaqillaha haitsu kunta, jagalah ketakwaan dimanapun kau berada. Papakuntak wa make maroma, papakuntak wa nang pasar, papakuntak wa nang talon, papakuntak wa make nang kantor, dara matak wa nang talon gua. Landu rao mun dintibi, kormun tabuna tatang keje palos. Da iya. Tole beruk tole temor palan tada oreng, ada pacak pakar cek tabuna oreng. Pacak lakalangil cengil umat Kanjeng Nabi ya. Iya, mun kadung mulat penyakit make sanyole mak ban malam lober. Badai ki. Loh, ni badana. Banyak iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Muhammadur araya aki beberna bina umat saking dari santak pungana ongku saking dari santa kumpirana esto tares nada Guste Kanjeng Nabina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah Muhammadur ajunan ya Nabi se paling muljana, ajunan ya Nabi paling paratuna, ajunan ya Nabi ongku se paling muljana, ongku ya Nabi se paling paratuna, umat epon ajunan santa terona terota pangkia sarang salerana sanajan sakalian saumur odikna tak ponapah ya Nabi idalem mimpena la ilaha illallah, ya Allah la ilaha illallah, Allah Muhammadur amba aki ya Nabi abtina satajana ku laku imahsyar tempat kom
Hamba aki ya Nabi umat beriman laku imasar tempat kompolanna umat nyuuna syafaat pertolonganna umat ngamponga aing talakena mailanga rasa lapar ben pelkakna dari ajunan dukus tekan jeung nabina la ilaha illallah. Ya Allah la ilaha illallah. Ya Allah Muhammadur Amba aki ya Nabi atas tetena abdina sateja umat beriman amba aki atas tete panyeberangan cepat kekeraki umat deka narakana can cekaki ya Nabi bektada suarkena kasarang ajunan kapolong ajunanna can cekaki ya Nabi bektada suarkena kasarang acabis dek kuste pangeranna la ilaha illallah. Ya Allah Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahu maulana al-azim.
Lillah ngabesakin baila cek seneng ratin kapi alhamdulillah ki pada bungkol alhamdulillah gula bas ngabesaki ni ka benih keng milih ya sampian dari bunga takok bede secare carbing kakan corona alhamdulillah ternyata corona make hebat tak mampu nguntal sampian hari ki kena kafir ya alhamdulillah insyaallah pun punya saya kenal kagulan ni kampung iki alhamdulillah benih karo sampian saya kerong guleh pun tak bebe kerong ka sampian Allahumma sholli ala Muhammad ki pasti tapang kita yang kinon dalam keadaan beres sehat selamat setajana karena kabelesan ben pertolongna Allah alhamdulillah makana kabudi tau sater ketir tau sater kabeter tina penyakit gula-gula ben sampian kisah penting tetap odi normal cuntrong lakukan aktivitas seperti biasanya depak kabekton saren-saren depak bekton deer depak kabekton muslimatan hadir depak kabekton lakoh usaha mangkat pon lakalakman nyaman penyakit tidak akan pernah mampu membunuh mematikan gula ben sampian saya bisa matiin cuman Gusti Allah pakelar make penyakit cengker cengah mundek kasokan Allah enggak karyangar make penyakit deh paham kinun kullay yusibana illa ma kataballahu lana kul kabala Muhammad tebuakin Muhammad dek anggota pengajian muslimatan Nahdlatul Ulama tak usah kabeter tak usah takut tak usah keter la yusibana sampai kapun pun tidak akan pernah menimpa kita pakelar make penyakit selebungan ngak salang bus-bus tidak akan pernah mengena dan menimpa kita illa ma kataballahu lana kecuali sepacet eka sokanin Allah mundak kasokan Allah ya tak apa-apa maka nari bariin banyak sesongkan tadi banyak ring tada omor rengki kak ruapon kasokani Allah sampian kak meminta neroaki kesempatan bade rombongan sampian alhamdulillah ya Allah maka dipanikah para rabu sebelum kula tormator tentang maulidir Rasul ayo seki odi gunaakin bekto-bektoh ka odien saya paringakin Allah kaangkui ma banyak ma polong sangun aguleben sampian untuk menyambut datangnya kematian kaangkui eka sangu mulai keajunan Allah kengain seteren sekero secolpok pada mati akapi alhamdulillah cek senggeken polan beres mulai pak kabektonang ngek mangkat alhamdulillah makanya kadang-kadang saya kering le oleh andu tahun tak mangkat seres beres lenyereceng mangkat ke ada Allahumma sholli ala Muhammad siampun tadi umur siampun seteh tantretan gula ben sampian bi lebih jamaah muslimat NU panika manter parina becir selamat iajunan Allah cek kabater gula ben sampian umat aku stek kanjeng Nabi cek kabater udah ben sampian umat Nabi saya paling peratu ke Allah alhamdulillah ya Allah lambek Gusti Kanjeng Nabi taretan ketika para saya sosata lebet Kanjeng Nabi sapara saya sosata lebet sampai malaikat Jibril curiga Muhammad pun apa sampian keng tak soka papalemana keajunan Allah punten Jibril punten dan kula bahagia senang polan tulita pangkiban Allah abemi ya besaki cara sosa saya kesosa gula Jibril dak boleh dak reman asipa umat gula
mun etina akin gula Jibril. Alhamdulillah gula takok Jibril takok umat gula termasuk jemaah muslimat tak selamat mulai ke Allah mulai tina aki gula. Terus dia makasukan panjenengan Muhammad matorakin gula ke Allah minta jaminan untuk umat gula. Gula siap berangkat peleman keajunan Allah. Yang penting gula minta jaminan ke Allah. Ya Allah, Nabi gula ban sampean panika Nabi saya paling manja bi Allah. Apapun permintaanna, apapun kasokanna siap etekanin di Allah. Kalau bentabuna Allah idul Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apapun kasokan ben permintaan Nabi Muhammad bekal etorotin bi Allah fatarda sampai ben ongku puas Muhammad sampai ben cek nerema nah mun ben kita nerema apapun bekal elantor etorotin bi Allah. Alhamdulillah tinggal toron debu panika kanjeng Nabi pas asa somper teretan nikah pantas ben patot wajib kita berbahagia. Anapa? Karena Nabi gula ben sampean betul-betul amat sangat cinta dan sayang ke umatnya, penuh kepedulian dan perhatian ke umat. Betul-betul kanjeng Nabi menginginkan keselamatan gula ben sampean dunia akhirat. Deur masa somper kanjeng Nabi. Idan la arda wa wahidun min ummati finnar. Oh, mun Allah la cenci kangko sampai engkau puas sampai engkau nerima apapun saya pentang kau bakal tekanin mulai di setia engkau tak bakal ridho mun setong atang umat ki beda nang neraka. Alhamdulillah cek kabate umat kanjeng Nabi ummatun marhumah. Umat kanjeng Nabi umat yang dicinta dan disayang Allah. Alhamdulillah. Yakinlah saudaraku bahwa kita adalah calon-calon ahli surga. Amin ya rabbal ahli swarga. Alhamdulillah. Dikasabri jaminan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kapitang umat termasuk reng pamurah, reng pelumpungan, reng tamberu kapi calon-calon penduduk swarga. Ilaman aba kecuali sepengko secengkal katok. Paham? Saya tak bekal ka swarga iya Arya sepengko secengkal katok. Ayo sekamaan bagian ko pengkorea cung-cung. Akan dia guna nyai gelek mun mangkat ka pengajian ditanya aki yidinin benraka nengki engki pakun yidini kor beri ya muntah ini tina sekali nyambiru teh apa makin kohoi apa boleh sesampian gul ambuk sakejetak mumpah tak inatinain apa. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah makana para rabu para teretan cekal cengkal paham iki parok toro oca sampian dung kadung ajencih untuk bersama-sama komitmen istiqomah nang jamiyah Nahdlatul Ulama nang muslimat pengajian Nahdlatul Ulama marah si anyal kenyol muntah keng cakeng udur ongku senga pakun berangkat man oman lakenah mohon izin ya yang da iya sambil sarosar mun palo onges pakelar. Alhamdulillah da iya orang bini ira kudu pandai-pandai merayu. Insyaallah orang laki ria kempang lemes atenah mun sampian cao carana. Alhamdulillah gula hoy make tepan ngosok mun santri benik bini pas habis sem pas campur bau nak om ada pak kaletoran gula sen.
alhamdulillah. Kila coba sambian mau tak parjaja. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambe sahabat atanya ke Kanjeng Nabi, wa man ya'ba ya Rasulullah. Pasera orang saya cengkal saya pengko ka ento ya Rasul. Pokon dawuh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saya torok patok engko berarti orang dia saya siap ka swarga. Wa man asani saya pengko, saya cengkal, saya mungkor, tak ndak atorok ka apa saya tetitang lalakon berarti dia faqad aba, cengkal katok. Makanya ibu nyai panjenengan tak sawat kuat pikir iki tak usah tak rentek mun beda anggota pengko empon latinin setor ocak heuy se pengko ce urus ya niki sagia cetak je Kanjeng Nabi tak urus ya Kanjeng Nabi hanya siap kangkui bersama orang-orang se tunduk dan patuh ngiring lalampan. Musa jakal katok Kanjeng Nabi tak siap kangku ngangkes memberikan syafaat tidak. Tahu sawat tuan. Iya mungkin kening man oman mayu man oman. Iya mulai cesaran tak ndek sakale. Iya cek abeleut, iya cek pah nyerangap mbok wang siwang. Mek ngurus sering pengko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makana rok torok patuh mun pacet tero apolo ngaben Kanjeng Nabi mun pacet tero eka beureng Kanjeng Nabi swargana Allah tidak ada jalan lain bagi kita ampurok torok patuh dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Para rabu para taretan ini kaki benih pengajian lagi nikah guleki ngocol kembengan pangacina marina nikah kita silat lagi anapa kalak launan karena gula tepan tak sehat du malam nikah ya biasa penceramah kondang lah kalau biasa mulai bulan sabel tak pernah sekali kalau orang rang bulan sapar kabari nikah mulai pagi untuk hari mungkin nikah 4. Ya Allah mantir parina sehat amin ya rabbal alamin. Tapi tinggal taretan eka malaratah eka nyang saraah eka beres eka kering tak masalah nikah saya kesangu gula ben sapian gula korki bisa mangkat maki ampu mangkat tedung nang mobil abang talan pa mentak ning jaga mangkat pakun mangkat apa sabab benih urusan pon apa taretan gula selalu berpikir positif takok riyah kebaikan pengajian saya terakhir saya kiba mulai kajunan Allah belum tantotan umur depak kacompat hari takok riyah kebaikan terakhir saya bisa kelakongko takongko tak bisa lako becek pole pah cabul bermalaikat maut jadi gula terus ngak nih kepikiran mak le tak titireng telmus mak le tak titireng sangkaan mak le tak titireng pengko mak le titireng semangat. Alhamdulillah. Makanya gula motor sekelangkong dek Haji Fauzi tuan rumah sekeluarga kapi acaranya sampian punten tak panispah bentan teretan jamaah muslimat epa kumpir epa odi syiar Islam bersuara keras dan tegas nengkanja. Moga-moga gula selalu berdoa moga-moga jamiah muslimat pengajian bersyiar-syiarnya yang lain akan terus hidup dan berkesinambungan ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Tapi saya ngak bu ibu iki warisakin kana potona makan gula ngabesaki bade sedot modern bagus ayo nak potokan banakan acet ka muslimatan mak le setong bektoh sampean mulai ke ajunan Allah panakan bisa nerosaki nak foto bisa nerosaki inilah warisan terbaik eteng pemben karo beri warisan dunya inilah warisan jamiah pengajian muslimat adalah warisan terbaik. Alhamdulillah. Makalah teretan gula ya cerin kenal kemuslimatan ben almarhumah almaghfuru lahanya hajah mailah
gula dimin saya abekele ke muslimatan panika ya todus malah lu geluna dujek laki pah ngadepin reng bini emat kabunya pah ngeluar kapi ya Allah engkau repah tetiapa kita peserin adalah kadung biasa sambil jerak-jeraki kabuk nyaina tuh yang gelek muslimatan budak si anu minta hiba sekali juh muni hiba pakri dua karo Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad pamator dan kula taretan orang amolot kento beda dua tujuan iki orang amolot kento beda dua tujuan pertama madengakin pungana aba madengakin seneng aba madengakin kumpiran aba atas lahir Gusti Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu. Alhamdulillah asa kalangkong ka Allah, alhamdulillah sakalangkong ya Allah abdina kabulun ajunan pada bunga jemper karena ajunan kasokan malahir Gusti Kanjeng Nabi ke alam dunya 1500 tahun yang lalu ana pami bunga karena barokah lahir Kanjeng Nabi sekaligus barokah ka utus Gusti Kanjeng Nabi bulebeun sampean bisa odi nang alam ibadah bisa along-polong atau ngerontong sataretanan alhamdulillah. Ya Allah mumpah Kanjeng Nabi tak lahir inje tak kira beri ngalong polong ngak riadung kodung teh malarat tak kira nemu kenapa ni kampung ni cebuakin bi Allah nang Quran wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا nggak kengain ya tang kabula kapi termasuk muslimat tang nikmat Allah selai beki kabaan kapi napa nikmat Allah saya maksud kanjeh lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kautus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz kuntum a'daan lambe beun kapi umat manusia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sebelum Nabi Muhammad iutus afekta agama Islam manusia kaudina lambe saling kecek saling pendes saling enyek sataretanan permusuhan demi permusuhan terjadi yang berkuasa sewenang-wenang terhadap rakyat sekuat ngite kaselemah sesoki nginah kaseta andi paham malah benar terjadi lambek menika perbudakan kareta pun apa saya maksud perbudakan manusah kebai budak ben manusah ani bin ajaib ce sakingnya sapeh ceureun kebai budak manusah kitot patot iya sabeu di mah pikiran beun atena luja manusia memperbudak manusia tak keng laduri kejem tak keng laduri pengis kejeman beun setan pengisan beun hewan lambok manusia ngak panika tapi alhamdulillah barokah lahir Gusti Kanjeng Nabi barokah ka utus Gusti Kanjeng Nabi apakah agama Islam fa'allafa baina qulubihim fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana akhirnya palolot tong persitung ben Kanjeng Nabi setiap kelompok setiap kabilah dilulutkan hatinya kalaban Islam ben iman kalaban Al-Qur'an akhirnya fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana odi bisa atau ngerontong along polong padeng ring saataretan ngak panikah adalah hasil perjuangan Gusti Kanjeng Nabi alhamdulillah makana guleubeun sampean madengakin bunga polan guleubeun sampean bisa odi along polong atau ngerontong sataretanan dalam urusan ibadah bisa kenal Allah oleh barokana ka utus Gusti Kanjeng Nabi bisa tahu cara ibadah ke Allah dari Gusti Kanjeng Nabi pin sakapin kabagusan yang bisa kita lakukan nika ceuleuh dari Gusti Kanjeng Nabi makana taretan tujuan mulut saya nomor 2
madengakin estoh bentaresna, madengakin cinta dan sayang dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah Kanjeng Nabi adabu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak bakal sampurna iman nama sakam maaf heuy sapa heuy iman tak bakal sampurna kecuali engkau dijadikan sebagai orang yang paling dicintai. Sabalik ketaretan maksudnya mun Kanjeng Nabi tidak dijadikan sebagai orang pertama yang paling dia cintai, maka sampai kapanpun gulbeun sampean tak kira bakal sampurna iman. Bahkan permintaan Kanjeng Nabi palebi esto kangko ete beungbeun kana potona, palebi cinta kangko ete beungbeun ka ringtuana, pacinta kangko ete beungbeun manusia sakemaaf termasuk para anbiya wal mursalin. Engko sabeu de ada, engko sabeu paling ngatas, engko sabeu mersetong, baru itu benar. Alhamdulillah. Makana molotan banika bebei najulun cuhbi lebih malam cocokan tanggal 12 make kerupuk pelmi pelmang kadri tero amolota. Iya gedang la nyonyor waki pamangkan marah muntak keng diri tero amolota. Kocor lah gelil umur teluare guring pakale. Alhamdulillah orang saya cinta ka Gusti Kanjeng Nabi yakin akan bersama Nabi iswarkeun Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya ngak dentek gelun deki polan Maria sholawat Maulan Maria molot pas cek deduh mun setiap polong ben Nabi yun kan gampang apa jangan dia kesang ke cintana gulubeun sampian mun karokeng amolot tak cukup cintan gulubeun sampian ka Kanjeng Nabi mun karokeng maca sholawat tak cukup. Alhamdulillah Kanjeng Nabi menuntut lebih mun baan umat roh polong bingko swarga maka lakukan apa yang kulakukan warisna Kanjeng Nabi terosaki lakona Kanjeng Nabi terosaki perjuangna Kanjeng Nabi terosaki. Alhamdulillah makanya dia buat iman ahya sunnati fakot ahabani siapa semu diintang lalampan bertiji ya orang seestongku mun karoke ngamulut maca sholawat lalah Arya ki ngocol kembengan. Maka mun tero gula sampean cinta dan sayang kita diterima sempurna di sisi dan di hadapan Nabi, maka gula sampean kudu siap ajeun odi ngerosakin lalampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalampan pon apa sih kalakuan gula sampean toreh remet huruf euy gula cuman made pa aset tong debuna Gusti Kanjeng Nabi. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah pertama sokana Kanjeng Nabi dek remah umat ria tak cukupkeun amulot, tak cukupkeun maca sholawat, tak cukupkeun maca Quran, tapi keinginan dan idaman Kanjeng Nabi umat ria dek remah seterusnya bisa berjuang ajeuleunakeun odi dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ini kataretan adalah salah satu dari sekian banyak hamba Allah yang sudah dipastikan masuk surga, pasti 100% Kanjeng Nabi swarga. Tapi coba abesaki baca sejarah atanya ka para nyai, atanya ka para kiai beungi di ngacareta Kanjeng Nabi tengeng aki ibadah dek careta. Alhamdulillah
yang sudah pasti masuk surga, Kanjeng Nabi tetap menggebu-gebu dan semangat yang tinggi untuk terus bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beni cuman harduna sampai karawa tipe, sampai kata tahajud, sampai ka witir, sampai ka duhana, ka Qur'anna, tahlillah, tahmid, tasbihna, semua dilakukan oleh Nabi. Dari santan semangat Kanjeng Nabi kanggo ibadah ke Allah sampai berpateuna Kanjeng Nabi. Ya Allah, paten Kanjeng Nabi, patepaan Kanjeng Nabi sampai dari abi teh ngatek munajat tormator ke Allah, padahal Kanjeng Nabi lah jelas pakun swarga. Makanya setong malam Kanjeng Nabi pangloben rajina Sayyidah Aisyah manglo lakar tahu nereng bini rek hempang manglo makin kok sekut kia. Dek remelo panglon Siti Aisyah, ya Rasul mi karasara ajunan takar abeureun kapi. Dusi ajunan ketok kakasena Allah, ajunan nabina Allah, ajunan utusna Allah, ajunan pakun masuk swarga ya Rasul, mi karasara takar beureuh kapi. Nisem Kanjeng Nabi ari ring bini. Terus dia remaja Bunda Aisyah, cek bonyaan paparing Allah keistimewaan saya bagi kangko engkau takar tak tahu si asa kalangkong cara apa, si asa kalangkong ngedekang kau takar tak tahu dari bonyaan paparing Allah keistimewaan anugerah Allah yang diberikan kangko engkau sampai tak tahu si asa kalangkong. Hanya dengan cara inilah Aisyah, hanya kalau bercara ibadah sengaria engkau bisa mewujudkan sekelangkong engkau ke Allah. Ini pun masih belum sebanding dengan anugerah-anugerah Allah yang diberikan ke engkau. Afala akuna abdan syakura, kisahlah ya engkau mun karo kentro asa kelangkong ke Allah mikile pangloheuy. Ya Allah, nikah sekotu terus sakit gula bersampian teretan sebagai umat Kanjeng Nabi, sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah yang betul-betul beliau sudah memberikan contoh dan keteladanan yang baik, sudah pasti masuk surga tapi semangat beribadah luar biasa. Pertanyaannya gula ben sampian si kita jelas ka swarga deueur paling mateleng ngiding gulawan sampian sekita jelas masuk ke swarga dia deueur mami pah teng ma enteng mi pas teu tireng dep tak edep. Kadang-kadang mun datang pangkona make adzan masjid lemak letakar mereka piban mat komat lebak kuntak nyengke di talon saraon. Ya Allah meneng-neng jadi pengikut Kanjeng Nabi meneng-neng terapolo ngeben Kanjeng Nabi tapi panggil di Allah hayya ala salah tangga bula sengelar karelon talon salir bak sar pasar sar pelungpungan senyar ngalah nyari rong lorong si malakko imaro mana hayya ala salah setiap ada pak kebetul saya nyempe gangko mancal saya mancal mun palong idingan guapol adon orang ngantok laden pengaran ada teh sampian mi tangan tok orang seraden. Ya Allah, nih ke penyakit regulan sampian penyakit telmus iya. Ya Allah, tapi moga-moga teretan oleh barokahna perikatan Maulidir Rasul bulan sampean mantur teti kabulah saya lebih semangat beribadah aja ke katakwaan. Alhamdulillah pesan Kanjeng Nabi pertama kagulaban sampean ittaqillah haitsu kunta, jagalah ketakwaan dimanapun kau berada.
papakuntak wa make maroma, papakuntak wa nang pasar, papakuntak wa nang talon, papakuntak wa make nang kantor, dara matak wa nang talon gua. Landu rao mun din tibi, kormun tabuna tatang keje palos. Da iya. Tole beureu tole temor palan tade oreng, ada pacak pakar cek tabuna oreng. Pacak lakalangil cengil umat Kanjeng Nabi ya. Iya, mun kadung mulat penyakit make sanyole mak ben malam lober. Badai ki. Loh, ni badana. Banyak iko. Jam-jam lober salah pola. Allahumma salli ala Muhammad. Makanah Kanjeng Nabi ngangkui bahasa takwa. Artena cak matureunah napa sepakon Allah lakoni, napa larang Allah jauh. Wih sebagus kalako saya coba cek kalah. Oh makana mun awal jual ke pasar sebagus kabele rialek kan petok ngolo lemak, mun rialek kan telok lemak. Minta apa deh bu? Ya cek coba. Alhamdulillah. Iya benih pahelek celetakin sebab dalam roh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki alatinin jamaah muslimat panikah kudu lebih perhatian ete bang ben muslimin. Mun golongan lakian musliminan kur begerebek mari mun muslimatan yang pulaunan. Ari penyakit da banyak. Iya. Jaring kadang-kadang benih karo nang maroma taitan segempang ala dosa mun muslimat ya. Rek Maria sasa gemku dek saya kalakuah ladin di intar kata fakir badaban yale lah nemu saya kebaya acara set koton le dua tetangga ni beduk ngabi mun dulusin lah penyakit kona tak gelem beres. Kadang-kadang mun tepak kasetak genah makin nang pengajian ngari kita merep iya bolan kancana depak kade nang yada nganyol takau teu ring tahu salah leki jada tak dia pak telat salah kia ke buru mari satenten salah. Nduh. Lah iya lakon sampeyan nikah. Ulan yajeng itinalah mangkat kada melang kok kita mare. Ada di karasan rok lorong jeng. Kebur datang seretin. Akodung anyar. Argen larang salah. Pamer. Takau teu ring tau candi kodung anyar. Bener jajan lalakona akodung saya coba salah lah ngalah orok yang soki kodungan ngajiya lah salah iya bola melolon salah tatanggana arapa lah tuli ngalai kuburan boy lah hulu boy tarwet-wet nikah muslimatan gula nikah benih-benih karo alim monggo lebih alim pun mangkata muslimatan malam kadang malam aro ki mut sarung lorong kadang dia mangkaderem mau ring ni sarung tetep ae lorong ya Allah kadang dia pak karo mana tak tahu cek kiai na lebet ya dena kodung ibu kaitani ojeng ya Allah kiri deki salah teh kiri salahan pole. Allahumma sholli ala Muhammad. Ongko gula mulai di Sumenep sampai Mekasen sampai Sampang gula cek kenal lah kaum muslimatan panikan. Cek kenal lah. Jadi mun kesampian gula lah tak ragu pole. Apa yang di sana yang di sini. Podo ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
abeli pole kasekla toreh mun lakar gula ben sampean estoh ben cinta ongku ka Kanjeng Nabi tero apolong ben Kanjeng Nabi ayo kebudi pabede paningkatan dalam urusan semangat beribadah kepada Allah. Alhamdulillah minimal bektona farduna aja sampai tobeng mun bisa tambah ben sunat pakna wirid zikir ben Al-Qur'an jaga salat fardu selema baktona duhur asar maghrib isya ben sabbuna aja keluarga ben anak potona arang sareng salat berjamaahna salatullah ya Allah ala taha rasulillah salatullah ya Allah ala yasin habibillah sing aja sampe tobem saben arena pakena dikiran ben wiridena pas sampai mare kala bendoana pas ngalak pedeh areng sareng maos Qur'anna salatullah ya Allah ya Allah ala taha rasulillah salatullah ya Allah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah bacaan segi guru semangat iba ceentengaki Islam tidak melarang umatnya berusaha nyari kasab iya tore keng cek bos nerapus iki depak bektona lakoh nyari kasap ya tore depak bekton ibadah depak bekton asarin depak bekton adeer lala paka prade iya fai lap mahelap ya lap mahelap mun kadung pernah nengitalon pakeun saare tak mulia sakali kasambu oreng apa beletang dia ya Allah cek becin sekali ya Allah jadi mun beledang magel tak ngidingakina ke aden tadi orang ngurus mumpah orang ngel matengel aja saya beci tengah munteng main tengah takok laku du malam pah gula yang kat sebagai malaikat maut sebagian kopang konkel cek kalak ade Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor 2 penapah idaman Gusti Kanjeng Nabi terhadap kita sebagai umat. Nomor 1 semangat beribadah. Nomor 2 wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Cak maturana umat bagaimanapun ben manusia tidak akan pernah lepas dari salah ben lopot. Pakunan itu sah, pakunan salah ke Allah. Kanjeng Nabi menginginkan gulaban sampean menjadi umat yang selalu bertobat minta ampun kepada Allah. Alhamdulillah. Coba pikir, ini contoh di Kanjeng Nabi ampun. Kanjeng Nabi ini kesatu aja kesalahan ampun sabarakafi bi Allah. Sabarakafi. Inna fatahna laka fatham mubina
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sadaja salan Kanjeng Nabi laisa para Allah mulai salah saya ada ben salah saya bakal datang. Tapi coba abasaki Kanjeng Nabi pakun penari ngatel-tel saminta sapora ka Gusti Allah. Alhamdulillah sepon jelas sapora tusa Nabi Allah ki pakun atau bet minta sapora ka Allah. Se paling ani bin ajaib gula ben sampian. Saya takar calmot budak takar ambung bantu sah pakun ni kala nang tenang model detak hidup pada bener yang tadi salah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya toreka budi teretan babanya istighfar ke Allah. Secama-cama coba sama kene patoron bi Allah. Gulben sampean FOD dalam ketidaknyamanan ekonomi abang kelimbang banyak orang ngaseruan. Beni gula tak ngurus teretan deng ngatanih etanya akibi gula saya banyak mangken panika gagal rang terangan makereng sarmasar bi gula nang tampuru iurus oleh urus berempah munduhur le berempah saya takaratoku sampai kol 2 pasal le berempah. Ya Allah samangken mungkin nyama peracangan saya biasa menoleh 100 lecek soarkeun nama arapa si menle seben sapenerwa satelan di toko TV ajual lagi ya. Ya Allah pikir ku tak nyaman nanti kiai can kok. Jadi bi gula termasuk kadang dari santri panglo iki insyaallah nabe entahlah kengko wajan bahala kiring lopot benar lagi yang kok nyaman din senin dinan ni roman pai kepayan gadan teh berkat dapat lah berita tak kabi. Alhamdulillah gula ni kemarinah ba'da duhur pindah ke Faruh Ahadan ba'da asarah gula pindah ke Sotaber ya cer senegaliki malam insyaallah kalenteng semenep lah kalapon ni ada kaletoran tapi tertina mayuh korki indah mangkat korki indah ikhibah korki indah aswarah mayuh tak ada iya mati ya pakun mati iya di budina enggak tapi umat Kanjeng Nabi jangan segala jak kabet innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alladzina qalu orang-orang sebetul-betul ganteng iman dan tauhid ka Allah. Apa ngirana ongku ka Allah aku setia ongku ka Allah thumma istaqamu korpa istiqomah ajalanakin odi ibadah ka Allah sengak je anyal kenyol sengak je det ngaradet paongkuan ibadah ka Allah waktu hidup kita di dunia terbatas kor ongkuan tatanazzalu alaihimul malaikatu mun mati ya gula ben sampian teretan saya nyandek benita tang ke para malaikat anyuronyu malaikat saya datang untuk napa malaikat hadir ke gula ben sampian untuk memberikan semangat alla takhafu wa la tahzanu saudaraku tak usah takut sampian tak usah susah sampian tenang wa abshiru berbahagialah saudaraku bil jannati allati kuntum tu'adun dengakin swarga dengakin swarga riyah pemolekna sampean nikah kenangna sampean surga nan indah dan damai penuh dengan kenikmatan dan rahmat serta ridho Allah ditampakkan ketika orang panikah para mati ya sungguh berbahagia makanya cek kesambuk teretan walaupun cabutnya beh panikah sakit tapi tak geresah arapah karena sepak deng adalah surga Allah. Alhamdulillah. Ngerti mak? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah saudaraku
ini surga memang disiapkan untuk kau kembali. Alhamdulillah. Makanya saya nomor 2 toreh pabenya apa buat ke Allah. Mun rakera aten guleben sampean tak hosok kangku minta sapora ke Allah. Ayo coba ngangku cak matur euy. Rematur euy. Gula euy taretan mun dalam situasi tertentu punten gula tak ngangku cak Arab. Rematur deg bedeg ke Allah. Alhamdulillah ya Allah abtina kabulana ajunan. Ongku aroma siapa ngerasa ya Allah banyak salah abtina banyak dosa abtina ada keajunan sobung saya bisa nyapora abtina ya Allah kecuali ajunan ya Allah nyona sapora abtina nyona sapora abtina terus nyona sapora sampai nangis guleben sampean ke Allah. Insya Allah taretan dengan cara inilah guleben sampean akan menjadi hamba yang betul-betul mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Gula sering ke jamaah muslimatan termasuk saya rutin gula hadir kadang-kadang lak searih Raudhatul Muta'allimin mulai dari Ompun sampai Karang Penang jamaah muslimat kayak sapolong biasanya sampai 10 sampai 30 mobil pickup sapos karo gula selalu berpesan kepada mereka muntero ateh paring nahoso ayo coba latihan ben malam gula ben sampean usaha dek remeh saya nangis ke Allah minta sapora ke Allah atau bet ke Allah mun bis ben malam saos ben malam biti biane compon mak alhamdulillah coba cering sampean agingging karo mun nembiin hilang ya Allah coba tangisin busana abe salana abe ke Allah ancaman neraka mun kita sabor Allah palang dulu bersampian ayo pongpong samangkin falyadhaku qalila ceknya banyak akla wal yabku katsira kebanyakan nangis ka Allah. Alhamdulillah. Bahkan ibn kanjeng Nabi mun beun tak tuli fetih tak tuli bisa saya nangis fa illam tabku fatabaku mun beun tak bisa nangis secara langsung coba ceng pancengis menangis kelun suaranya apa ngak roh dah iya ya sekaligus bu mun sampean ngeding rakena sampean pah nge kopung elangker pah sekunen umpaman tina je entarir torot arwah tepan nangis ka Allah mun tepak kabini saya tak ngerti pah yen tarik arah apa kak abini apa boleh kak baik gua iya pah tak tituan naga pangeran coba ngaji ya Allahumma sholli ala Muhammad. Saya terakhir jauh kanjeng Nabi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin sehingga along-polong satretanan sabaleun satatangkeun daripada hamba Allah yang beriman daripada umat Rasulullah ayo hiduplah saling menghormati dan menghargai pada genteng akhlak bentata keramana baik kase kosoki otabe kase miskin kase lempo otabe kase koros kase beres ben kase kering. Alhamdulillah pakwa alam bu ben nyaman odi mun along polong pada sedek akor rukun tak tokaran tak acakikeun tak amusuan tak asoker makana kabudih ambu cek lebu makam buhain ambu cek lecong macocong hei cek le soker soales seratin ambu le cau saud belautan kasih tak ratin walan ratin di emak Allah tak palo ratin tak ratin Allah tak palo lempo tak lempo seka palo Allah becen atena bagus lakona. Alhamdulillah teti make ratin mung karo alosok malolo kabaya apa iya tina make lerok kerok kor bejenge beda iya tapi mun tak ning kibe ketok petok sang kaki gelur Allahumma salli ala Muhammad. Pahami kinun boleh ben sampian tori cek pangke pangamusuan ben boleh tatangkeh bi lebih ben tatangkeh setaan bi kani seren
kengain mun tepaan bedelo parluan ro saya paling gete saya tak andi saya memasak nasi mangkin nikah saya tak andi mun saya soki karo agak lenggek iya saya tak andi rato kulem depor ongkuan lah tak iya ya bersiaran innalillah tengah malam innalillah wa inna ilaihi raji'un pan punami tak ada umur mun sepak kata tangga saya andi langsung mancal posang nyari landuk ben rajeng sing alia kuburan tak kerlokos kawamuana tak nyingke mun sesoki awai kenduratos kali ngide pole dan badan kol petok kol beluk nyungup kalau ya gua aji temu hilang hari najeriya bebalan maka nama motor areng di tandi orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, karo amanatah Allah ben Gusti Rasulullah sarkani seren kinun. Alhamdulillah orang beres karing miskin, orang beles ka anak-anak yatim, ku laku bekale kapolong ben Kanjeng Nabi swargan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sapanikah saos teretan saya bisa ya toraki kurang langkung nyuwun maaf nyuwun sapora. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.